hole thlir tu le ngai thlatu dom takte chibai ka buk chewa kan chol rei deuh hleka man mo mi lovin Middle East Boruak Boruak hi I han ngai thlale don tengu US President Donald Trump World Economic Forum zo lima asoyangin US in do long lian chuan Middle East athleng ta ruau maya USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group te chuan Middle East an thut ta vung maya an thlen to thu puan ani nuwa Iran sarkar chuan US le Israel te beina machon turin alin buat sei mek ti an soi ve bokani Iran sarkar hian sarkar la kalung oi lo mi sanga chuang ati luma wangin US hian kutthla ka tum ni in soi ani a Israel in do thlona tenen an tang kopanga Iran sarkar thlak thok thei hi an bei sei ni na langani Afghanistan Iraq le athar bera Venezuela te sarkar lai tharum manga phe thluka athara thlak an ni hloma Iran po hian an Islam lal ram hi an chan thei ta reng mai US long rual guided missile destroyer engemaw zat tel na te chu an mun tur dik tak lathleng chialo ma se Iran ka phak tur khopat nai striking range a anom to a US in Iran beitur o manga alan awang hian Iran sarkar in tharum manga alo vau be to lungoi lawa kongzo lui te chu aron ti huai sen thar le do nem ti ero hriat ani lovani Iran le US in kara kakzau zela in biak rem na lam an hoi thei lova US hian kuthlak meidon alana wangin Iran chevel ram UAE thlengin an ram boruak le oil man an phal lo tur thu an ron puang hloma maze heng US in dolong lian hian Mediterranean tuipuya muna khur to wangin har satna nei lem lovin Iran hi abei theireng to ni Iran hi bayani chuan an nuclear mun ma ti chiat lam ai ma in ramro rel tu le ramro rel dan thak thleng zonga beina hi kalpui tum ni in alanga Iran me pui sang tam tak Muslim ra be na noya chep takom te chu zalen na pek thei US le Israel te hian anin ring ani heng Iran me pui lungoi lo te hian Iran flag an kenga Iran flag tam takara Israel flag mu tura omzut mai boka Iran me pui Persian ho hian Israel hi an holem lawani mai thaya Hamas po hi an thlop thran lem lawani Iran sarkar hi pai thla ka ni chuan Middle East Boruak chu athalam zonga ain herdang lam thei ngei be se ani Irana Supreme National Security Council Secretary Ali chuan drama chuan psychological warfare na sataka mangani Iran me puin lung rual na ti chia in na satakin Iran society ti chia sarkar laka hel tura an ril ru mina an thluak suk saktu chu Donald Trump hi ni ati boka Ali chuan boina siam tu te hi khopui chunga firfia ka chet la thin te an ni a ral thuam lak tumin sipai le police mun puite an bei thina he hian tual chung in dona civil war chaw chua an tum ti atar lang chiang hle ni tuntrama US thil tum chu mi puin lung rual na chut chiat masaka chumi nuwa sipai thachak na manga Iran be hi ni ati bokani Iran chuan US be na chun na taka chang le turin anin pei ti an soi ve reng boka uluk takin US le Israel chevel chu an thlir rengani ti an soi bokani kar ni liamta norna anasat lai khan drama chuan Iran be alo thul to a hei hi roi tu sang ber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei pai thlak na tling be chan tur amu lo wang le Iran chan le na laka Israel ven him ani dan tur in donor battle plan mu mal anei lo wang ani Iran mi tam tak chuan drama laka hian lungoi lo na an lan tir ve mek boka tran puina atiamang an mu le thei si lo wanga nun na mi tam takin an chana an ngai ni mi makta doi som ko chuangom na rama hian sarkar thak regime change hi a har le turanga yani a US sarkar a tol chunga nge po ngai dan ain person lom le tun nai mi puin or na den chena Irana thi hi hriat chena har le a ma se human rights group rin tlak tak pakhat human rights activist news agency chuan lungoi lo zinga thizat hi mi sanga jali som pakua an tling to ti an soya midang sing khat le sang sari zet chu an la chui chiang mek bokani tun haya Irana hian mi sing tel in nun na
an chan ni in news trend kat phei chuan an report boka UN Special Reporter on Iran chuan hekzat hi alanem nget theiri lo ti asoya chung ko then khat chuan an chung te ruang la chuak turin dollar sanga tanga sang sari phut an ni thu an soya ma se hi Iran sarkar chuan a phana sa hle ni January ni ria ta tang khan internet ti to pani to a sumdo na kongeng kim mai abuai nuai tamai ani Middle East lama thu nei du te chuan President Donald Trump a chuan Iran a bei thu tang ti an hlau thong ta le a US in do long lian le a thuam fam kim te chu Iran naya an tol nai shu mai sia Iran le a thlop tu rual te chuan eng bei na po thleng sela chan le dan tum thu soin in do na lian tak Middle East a hina chuak thei rengani US official pakhat soidanin USS Abraham Lincoln aircraft carrier le thlo theina dang pathum Tomahawk missile kenga thum te chu Monday khan Indian Ocean thlang lama an lut to a thupe ga chu chuan ni khate mo ni emo chungin Iran hi an bei thei ngal don ani US an F-15E thlo theina som pani zata tir chuak boka President Donald Trump a chuan December tla top lama Irana norna achu atang khan vauna alo siam to thrina January thatir lama phei chuan mi pui poi soi lawan thi chuan US chu Iran bei turina in paisa rengani alo tia ma se Iran security force ten nasa taka mi puian beina mi sangtam tak an thi to chungin US hian sipai manga malak na ala nei ri chuang lovani US le Israel hian min bayani chuan kan phubalak na chu ama aina na ang thutluk na mumal tak kan siamani ti in Iran chuan soya Iran hian US a bei masa emo akole tuite ati hlum le chiamani lo chuan US hian a bei ngot lo mai thaya nima sela engtik lai po Iran bei thei ture ro chuan ain sangmar na sa le a chethut thei turin anin peireng thungani Iran sarkar le an sipai ruai tu te chu arukin indo turin ain buat sei meka ruai tu lian tak tak te tha an ni pal thula athak tu tur te po an ruat fel to ni in an soini hi Iran sarkar ral mun to lo zia lan tir tu le an hlau thon zia ta lang tu chiang takania chanchin burin tlak tak report danin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu mun him lama abiru to a Teran khopui le nuai pindan thuk le rinom taka an duan chunga ain suan lut to a security how to te chuan US hian bei thut thei rengani ti an hria Iran International Tarlan danin Supreme Leader Office in nga na ber chu afapa Masoud Khamenei kuta hlan ani to a ani hi tuna chuan ram hruina konga amazing hlap tu ber ani chhotani Israel le Hamas lam hi han en le thuk taila Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pompuina nuaya arwa manna thar a new framework siamani angin Gaza strip a cheng te chu na turin Rafah crossing chu hon thoi bei se ania thotan ni khan Israel sipai te chuan Gaza a shen Uran Valley sipai officer kumsom ni palimi mi friend zinga anu nung ber ruang chu anlak chu to thuan puanga ti hian kumsang hi som pali nulama Gaza biel chunga Israel mi shen pakhat ma anom lo voi khatna anitani hein do na hian a top lama nai ti alang chianga a mor an bok chho feldon te po a ang ta leni Israel Prime Minister le roi tu lok zual ten kum ni tal to ribon eng an thom noa an in bel te po tu na chuan an vu to lova mi friend roi ho vek an ni ma chu ti turan la nei ti entir nan ribon eng kha an kora an lo vu thin kha nia ti hian mi friend an la kir zo ta ka wangin ribon eng po an thom no tangin an lip thlave ta ni in biak na kalpui me ka Hamas fir fiak te an roi tu tlem tele an chung te telin Israel sipai te endik na paltlang kher ngai lovin Egypt chuak turin phal na pek an ni don ni ina lang bokani Gaza thar tur hian ril ru ala peng vetlat mai boka Israel in Hamas nuai bo atum tran tir khan ruwa manna anei te a press meet te ma alo soi to a bitam takiran nui zatani ama trong kam takin Gaza omna chu mun nuam le moi ania tuna chuan building ti chian na mun ma boile nok ani ringot maya the mun hi din thar le in Gaza thar le nuam jok din ani tur thu le
kovel mun rang atanga tourist tam takin antlo zut tur thu tekha alo soiloka oilo le nui zat khan tam vi wani athalak le Israel PM thalak te chu AI manga siamin Gaza ko pui thar siam chop AI manga din chopa te chuan thingpui te anin dun tir vela President Donald Trump adeu so nan takan manga an thalak te chun poswell chiamani amaro chu hei khanga thu soi te kha atak ram matheng chodon tareng maya Gaza din tharle na tura arua manna le building design le ko thler an ru manna te chu aron lang chuak ta oi maya Gaza chu danglam kum khua to don ani mel le ni US chuan Palestine bill che to tak siam that le na tu ru manna New Gaza anti chu an pho chuak ta DAVOS World Economic Forum anei zo chia President Donald Trump Board of Peace thar chuan herwa manna hi an kalpui don ani he body Israel le Hamas inkara kumni jet ral muang lo le indo na omto ti top nan le siam thatna thok tura din ani Trump chuan Gaza hian hlotlin na ro pui takan mudon ani real estate lama tuimi ka ni na angin he mun hi a mun ma allocation na thra ema tuipui kam hun moi takani mitam taktan mal som na alani dona ni ti ina soi bokani ruam man na poimo te tuipui kam chunga building sang tak engem bazat le rafa biela intam tak sak tu mani me pa chuan mi pui ta chen na tur lo nei na tur mun le industry mun tur te felfai takin tarlan ani rafa ko hian in sing khat chuang zerna mun zani le Trisel na mun medical facilities somsari panga zet saktura ruam manania kum ni taka kum thum chunga zo man be sayani bok longchol na le thlona trum mun thar Egypt ramri naya din tumani boka trama mak pachuan vor zaret kus nar chuan ton makta duai somruk zet mai then fai tura omti soya Hamas te chu ral thuam nei to lo tura in rem na je pui ania chu kan keng ko tla don ani plan B kan nei lovani tina soi bokani he master plan hian Israel le Egypt ramri dunga ramri hung na siamani nga Gaza a him tok ma chu Israel sipaiten anveng him donani Trump chuan nakin loka Washington a conference kovin kovel ramsang te tan puina la khom le sumdon na kong hon tum ani thu a soi bokani US President in UNO da nil tum rana apoldin Gaza Board of Peace chuan ramsom thum pangalai maya injiak lut to European ramjing som na dong ma se no lanom nuala France UK Germany le Canada te hian an no lani India hian official in chana ala pelova uluk taka ngai tu mek ani ti in report ani ramsom thum panga vel chu Gaza Board of Peace hian anin thelut ta ani Board of Peace official atin ani nu lokhan US chuan UNO peng lian ber mai le poimo ber mai WHO World Health Organization chu an chu san le ta hetia tholok ber le sum le pai tho nem ber ramin a chu san ta ga chuan WHO malam hun po athim angreng le khovel hi a him lo pha satani ti in comment an pelomani US in WHO a chu san chan ber chu COVID khania President Donald Trump saidanin US hian aturna sa ema nun na chan an tam ema WHO chu an emergency apun tlai mai ba ka China Wuhan district atanga coronavirus achu kani ti chu WHO hian an pompui thadu lo wang ni in Trump hian soile zau thina tunaya US President Donald Trump chen na lian hlom hle maya Gaza Board of Peace hi buaina tamang rengkhop maya soitong kharin ram somthum panga ten zom to China na hnola India na langai tua Canada poina langai tu me ka ma sela thutluk nan siam ma in board member ni tura som na chu Trump khana cancel maya an som zu ka som na cancel ani thu Trump hian a Twitter account Truth Social a post le thungani Canada ta jona na du don le mai DAVOS thu soya Trump hian Canada chu US wanga nung ang chawin achua Canada President chu US wanga nung an ni lo thule Canadian an ne wanga nung an ni jok thu soya Greenland chungchanga Russia alom hlea US du dan kala Greenland veng him tura sipai thon lut ram te po an sipai te la chuak turin Russia chuna phuta
Greenland hi Denmark hian colony man lai lal ram nuaya ku nangin angai renga USA in rol chuan Greenland tan zalen na ani ang ti in an soi bukani he trama Greenland policy ya Putin alom na em chu Russia eptulian ber NATO ake che thei do na an mu wangani NATO hi indo pui pani na zo nuadin ania tuna hian ram somthum pani intel khom ania Russia lian zel laka an ram theu ven himna na din ania heng NATO member ram te hian bei an to chuan member ram zongin an bei ron ang ti kha an thu thlung ania heti NATO member zinga anin nga na ber US in Greenland chungchanga NATO member puite ati thinur em mai hi Russia tan chuan beng chen bob khaya lam na tham ani renga US tel lo chuan NATO ram te hi Russia tan an hlau om vak lawani NATO hi ni na taka chuan ching therul somthum pakhat sakai baknei pakhatina hruayang deuh hi nia sakai baknei US ber Greenland chungchanga alung oi mieu lo chuan Russia tan chuan mu nom thira lo thlir veng ani top mai ni Greenland isu chu Russia hi chuanin NATO holder na na man antum ni na langa US lama atang tlat mai ni a boi thlak te zong ani NATO ain lung rol thailo chuan Russia tan chuan mal som na ani ringot do na tun haya US President Donald Trump an kom na NATO thuthlung article pangana nuaya NATO member ram pakhat po hian beya to chuan NATO member ram zong bei na tok ang kan ni ti te chu Trump hian aron soi chuaka amai ro chu da chun rin na nga vak lo thu le lo ma mo ta ila kan ma mo ngai chuang lem lo na in NATO hian US tan rala ka pangem ti te NATO pui na hi wei khat ma gan la deal ngai lem lova ti te 9/11 nuwa Afghanistan akhan US lamtan NATO hian sipayan tir thuan soi ve thona in atir chun tir nge ya maseral mato ngan om lovani nunglama deuh lir an oma ti na soi le tlat maya UK chun het hui hel le maya NATO sipai sang thum zanga tronga sang thum zaruk vel chuan khain do na le akai noya khan nun na an chan thu soin UK ringot point sipai zanga do na chan ani ti na soya tramatong kam chu NATO tham lo na lian takani ti ni Trama hian thil hi avein aril ro hin cham rei thei khop maya Nobel Peace Prize don hi achak em reng maya ama le ama ain recommend na reng boka chu mai chu soilo Nobel Peace Prize committee sang om na Norway ram thleng mai hian Nobel Prize don lawa wanga alung oi lo thu thleng na soi hre lem lova akhak mai zela mizo ani lo boka a mizo paril ru lo thin hleni Nobel Prize don adu huam san hi politics lama king puilian ber Barack Obama khan eng ma ti nei uksi lovin Nobel Peace Prize kha alo dong to tlatani chuwang chu ni pakhata he award dona chak na hi chuana oi ne ve thlo tani US tual chunga ilhan omar athur bing le ngat mai boka alin kar thukal zel hi arem changa kan laron update le tura ngaila ole du tok photila thupui dang nen kalin tong le thuai don nia